enkambeni thina sadisanywa lelo langa ngoba sasamonwa eLokuzeni loMbondi khona kodwa nguMbondi akwathi iLokuzeni kodwa wagcina ngagcina ngizodwa ungicaptain ku-army sadisanywa lelo langa and lelo langa khonapho ante kwaba le conflict hlanyana amanye amagorilla ahlala chaya phansi ahle wangena iganga babuyele egangeni so kwathe uSem waba ngu-company commander saba lama unit ethu kwabuya ke iregula labantu bakasiboza mboni ngani ikho lapha ezalala zithobelane khona so ngama-ZIPRA wodwa lapho yes ungama-ZIPRA wodwa zalala zithobelene impela athi sithi asiyaliwayipha thina iganga siyalazi yonke into siyiphethe hayi kwakhula down kwalungiswa ke sahlala ke thina singasela Mpombe enkambeni right so suka lapho kwase kubuya ke kwavotwa sekuvotiwe kwabuye umbiko ukuthi iZANLA iwinile umgaba uwinile ama-comrade ukhona umcomrade wathi okwathiwa nguRashidi waye-operate esipolilo wathi madoda silweni khathesi asilweni abantu bathi what and into esayinanzelayo by then ikwente salekha amakhomanda izikhali zonke zazikhona ikhomandi yalekhaya because amanye ama-commanders asasilawo by then sithe thina nxa sikuma-assembly point wasehamba ngezimota ubusuzibuza ukuthi sivele empini izolo today some of our commanders sebehamba ngezimota they are driving nice cars ubusuzibuza ukuthi kuhamba njani ke khona so but anti ngikhomanda akulanto ozambuzayo yikho lapho kule point yami la yana bengitsho ukuthi ukhomanda wathi sebuya esezodingisisa ngezikhali samfihlela okuyikho sagcina siyakufakazela iCourtland nxa singakafiki i-issue leyo ukuthi izikhali sasizifihlile kodwa sasingafuni ukutshela ukhomanda ngoba sasingasamthembi kwangasela muntu othemba omunye uzamthemba nje umuntu esebuya le nice car so engaholi so usuka then kulesikhathi lapho usuka wena ePapa lapha usiye eGwayi right before Gwayi sisuke ePapa le iPapa 1 yeah sesisuswa sesiya eRikomishi eMashumbe Pool kuthiwa yini le kuthiwa iMashumbe Pool egurube yeah sihamba sinjalo singisiyiZIPRA inkamba leyani yaphela leya eRikomishi siya kuleya leyana kwakuvele kule plaza kwakule ganga elaliyiplaza leshwa kudala kuyikuthi inhloso kwakuyikuthi ngoba sathi sikhona ngale Papa kwabuya ama-commanders bethi right abafuna ukuyalima kuba ama-farmers bavunyelwe abafuna ukuchiya isisotsha bavunyelwe abazafuna ukujoyina i-army bavunyelwe abafuna ukuyasebenza ezimayini kumbe yiphi imisebenzi bavunyelwe ukuthi bangabhalisa imisebenzi naleyo kodwa ke isisotsha sethu ngenxa yokuthi thina sasikwazi ukuthi i-revolution iyadefendwa kathi mase silwile sesiyekela ukudefend into esiyilweleyo anume siyivikele silandele i-ideology yethu ukuthi mase silwile sathatha ilizwe siyadefenda kokwazi ukutholileyo kathi manje nxa sesithi thina abafuna ukuthi isisotsha le into esiyilweleyo isidefendwa mbani sebesithi bona hayi alichiyi liza ku-operation seeds lapho eliyaba lilima khona lingani liproducer njengoba eZambia vele kwakule amaplazi kulinywa kuyikuthi vele ngapha sisesengapha kule mali certain amount mboni ngani kwakungama-50 esasiwakhipha every month sesithola okuncane lokho esasiwakhipha eyiyo yathenga ama-farms not ezapho ayeZIPRA
ayinitram lana yayile lokuzeni yasasithi initram izaphu yayilokwayo lathi silokwethu ukuthi ingakusasa yethu le right sisuka ngale ke sesingale lokho esingale lokho esilindele phela ukuthi izinto ziyahamba sithola ukuthi no lokwayesakuvumela nayo akuseyikho kwenzakalayo right and lama commanders asabuyi ngendlela zakhona sokubuya sometimes umdala ngoba umdala wakwafika lapha wayebuye lapha nguJavin Maseko ehamba le lokuzeni lo commissioner of police bagcina bemchaya ama comrade umkhiwa ungabuzo address amagorilla lekhiwa so wachaya lapha mba base bechaya konke lekhiwa usuzo lapha nantu uzofaka imithetho ukuthi inyamazana zidutshulwa this and that andu commissioner of police bebe lesibindi ukuthi enkambeni yamagorilla eZIPRA addressa eyibhuno abekade besilwa lalizolo so lapho sathi sesuka khona ngale sokuthiwa hayi kuthiwe sesiya layitha ngomunwe no badala kwani sesiyana la ilayitha ngomunwe sesiye edorobheni siya layitha ngomunwe esikulweleyo lokhu sesikusenga sekuthiwa sesiye edorobheni esidungisa ukusuka kwethu sesiya ngapha esidungisa kwakule Oscar 1 and Oscar 2 Oscar 1 laba evele ngapha Oscar 2 laba evele Romeo sesiyahlangana khona ngale sesifika ngale izandla layo yayingale zengeza kwakubucwala kodwa anti kwakuphunywa ekuphumeni ngale kwakuhlangana balama grenade bala lokhu lalokwana that is izothu sokudutshulwana not kudutshulwana sokukhala nje ukuzinhlamvu thina sithi kwakungadutshulwana ngoba uyabungadubula inkamba ngabe clay kungama clashes nje khona ngale so abezandla labeZIPRA babekwanza ukubulala ematshwaleni khona yikho kukhona kwakusesokusenzakala mina by then ngasengile senkuma reserve commanders ukubuya kwaboChangane futhi oJavin Maseko Spikiri Nyembezi yane Sierra assembly point ngale liyana iselwa kwelo yayinkamba yabomama then kulo mission ofaliwe wenza khona ngale hamba labafana iunit yabafana bangu 30 right ngale kwasokuthiwa kusesibayeni so ngale sinanze ukuthi situation ngale horrible ngoba amankazana labana even bani bangena enkambeni laphana le military ngani twice iphumela yini ukusuka kwami ke ngilo platoon commander uthiwa nguSemthunzi ngilabafana bami ukuthi abafana babe ngu30 bese kubuya uComsara bese kubuya uHilary owayengudoctor owayengumedical lokuzeni then bese kubuya ke kuMathanda owangikhomisa siya ngale mina ngicommander senisiya take over icommanding enkamba leya kuSigoge owayekhona othiwa nguSigogo owayecommander weSierra but ngenxa ukuthi babe nemdelela safika pha mshuwa sathi sifika lapha wayefika kubo 800 but enkambeni sathola ukuthi kwakulama commanders kuphela abeZIPRA la abeZIPRA but abesimama phela abanye basebeya babephandle emakhaya yikho kwathiwa sekulanda phela seyilungisa so within 3 days basebegcwele sebebuyile back so nalawo babebuya ngelanga bezohola okay bethi mangahola behambe so basebebuya ke sesiqalisa ukuba driller ngoba lapha sesibadrillela ukuthi abanye bazangena ku-National Army abanye bazaya ngaphi salungisa ke sesilungisile kulapho kwaqala khona intumbane iduma
Anintumbane zabambili kanti yokuqala. Kanti yokuqala sasile. Ngibona ngani yokuqala sasile ngoba ngesinye isizathu esenza ukuthi sibe lapha. Sasesilaba abafana abajikijelayo lezo ezomkhathi phela. Silazo. Inhloso ukuthi nxa kuyukuthi sezisukelana igwayi sisuka ngale. Thina sise-Sierra lapha. Kulokungamalo kuze nokuse eTonile lapha. Kuthiwa eTonile eGwelo. Ukuthi nxa kuthi kuyaphakama laphana siyakuletha phansi. So strategy esasikhona ukuthi ongamaframe machine akwanxa ukuthi kuyaphakama. Thina silaphana. Ngezaba sasicommand Sierra but kuyukuthi ngale kwakhona kwakulo mission omunye omkhulu esasivale siyenza ukuthi kazi cross lapha masingachaya igwelo laba sasivale ukuthi nxa sichaya igwelo laba besese ngapha esitungwitha ngapha imanyame base lapha anti yayiseduza siyachaya then kuthi siyabe sesive sesiyikhathile sesingakhayela la eSouth Africa because ivele babeqine eSouth Africa. Then so likuplana konke lokho ama commanders eZIPRA ekwazini. Ama commanders ama-field commanders. Sasingathi sikhuluma laba basebehlala eMount Pleasant. Abadala basebehlala eMount Pleasant vele. Awusalani ngasakhulumi labo. Sasingasakhulumi labo. Sasikhuluma labo Sonene. Labo Sisili. So labo Phuma. So osoneni nguyokuplanayo konke lokho. Right. Siplana layo. Kwaye sekusenzakala sokusenzakala even igwayi yayisingani yiyo i-headquarter eZIPRA. Right. Sisabhizi ngaze nezo ngoba le MK sasilayo. Lezikhali zabo ezinye sasilazo kwale gwayi. Kanti imkhonto yesizwe sasivele silwa sindawonye. Sasitrain eAngola la bese Angola. Lanxa kodwa ukuthi inhloso yethu kwauthi nxa siliberate lapha kuyiwa phambili. Sime Cairo. Cape to Cairo. Sime Cape Town. Sithe khonapho ke kwase kusiba le meeting eSierra yama commanders. Ngoba nawe ku meeting le. Osonene lamanye ama commanders abasebe integrate wesasiba trust. Kwenziwa crucial meeting. Kwangabi lesivumelwano. So i-meeting leyo kwayisokuyi do or die. Usonene wathi ma comrade nxa sehlulana ukuvumelana la nasenithengisa. As from today. Kwalitshela khona ku meeting. Yes. Senithengisa from today. Nxa sehlule ukuvumelana ukuthi sesisilwa sesithatha. Elonge sesiphakathi. Nxa kusehlula ukuthi kuvunyelwane la mina yathengisa. So don't you think ukuthi ngesikhathi nesovela usonene wayesebenza lamakhiwa? Right. Usonene wayesebenza le intelligence yamakhiwa ababese eTanzania. Wayevele wayele connection because wayehamba wayesevele sephuwe le mota. Usonene. Right. Khonapho kungakahlaselwa intumbane yesithumo. Usonene ebuya le 2 trucks. Ama-Leyland gcwele izikhali. Buya lazo eSierra. Kulophuma lo Sisili. Usisili mbani ke lo? Ubani? Usisili. Awumazi. Umunye wayesebenza lo Sonene wayekade wayeku-logistic eGwayi. Okay. Uphuma yamazi. Lokhu then labana kade basebehlala right ebuya lezikhali lezana. Inonoviti ezikhali. No. Pikili tesibuye lezikhali la in case uhlaselwa. So Sonene wayezithethe. eGwayi. Okay. Anti sathi sivele Zambia phela izikhali zonke zafikele. So yena wayesethathe eGwayi esezi-distribute. Ukuthi zibuye la. Ngithi kuye right Sonene. Mawuthi sizigebhele la. Kathi nxa sihlaselwe enkambeni sizazivumbulula njani? Uthi mission wami ukuthi zizosala la. Okay. Thatha izikhali zasilale sizigebhele.
kusasa 2 days ebuya no asizikhipheni ziye amthona thatha izikhalizana ehamtoni kuseharare hayi okay elwagwelo ngafika elwagwelo mission okwakule plus le-ZIPRA ehamtoni ba ngazi ungani kade kuthiwa nguthi la ngene uwelshman kanti kwathiwa ngangazi uhistory kanti uwelshman wathi likhwapha uma ufika evungu lisevungu wapha thatha izikhalizana kwakuright lapha ukuthi nxa uhlaselwa vele i-gathering point right thatha izikhalizana sifike sisi gebhele phansi so wena ukhona zigebhela wazigebhela ngazigebhela ngithatha instruction kakhomanda ongisonene so ama-arms catch agethula yini yiwo phela ayenza ngithi udumiso kawazi aziwa yithi so liqeda ugebhele ehamtoni lapha liya ngaphi siqeda ukugebhele ehamtoni sibuyela bheke esiyera assembly point so meaning kulabanye abagebhela lezi ezasenitram farm right ezasenitram farm nxa zazivela kusonenile labo kulabanye ababegebhele hayi anti nitram farms ihamtoni is part of nitram farm kulalezi ezazise-castle arms e-castle arms lezinye kulezi zazisesilala buho amatanka anti amatanka yakwade ayegejelwe underground right sazigebhela nenhloso yani yokuthi sisempini kuyaliwa so odabengwa labo lookout abakwazi lutho abekho kule idili le bezobuya odabengwa sebengani sebedopha udletshana kulo lookout kimi ngithi no lapha sifikanga bayadingisisa ukuthi no lapha ngithi no ways asifikanga isikhali la right suke lapho kuphele abanye sebehambile le lokhuzeni ku-National Army amantombazana la besilapho sebesirikhola ngapha eGwayi chayisa eGwayi so likurikhola ngusonele sike eGwayi ngale sijoyina ama-units siyekhwale kuma-commanders right sesingale kufike ukuthi anti singama-field commanders ukuthi silinde ukuthi impi mayivuka thina siredi amasotsha kahluphi khonapho ukuthi kwakusenzakala khonapho lezana nisezibuyile kuchaywa lapha eConmara ama-ZIPRA capture izikhali lezana zivisa atshela usoneni thelise kuSpikiri Spikiri uzithatha lazo zihambise ehamtoni uyazigebhela futhi ziyafakwa khona ngale izikhali sesinonile ngezikhali wonke umhlobo wesikhali anti la amazegyula ebengwatsho amastrena yonke inhlobo ezethula ama-frame machine sesizibekile right suke lapho sesile zuku sokuthiwa demobilizwa sokuyini konoko so wena vela uzange uzama ukungena ku-army even sokuyini konoko kuthiwa liwelini siyademobilizwa right la nxa besitsho njalo anti izikhali lezane ezaziwe okusemthethweni sezisarendiwe sokusele lezi ezethu asizihluphi sivele siright masisuka thina sisiyale elwelini phambana lemota zeregime zeGwayi kanti osoneni bahlala eGwayi River Mine le-Boss Intelligence eSouth Africa kuthi ukuthi yazi yonke into nje bahle balokhu zama-diagram endaweni engaka zisendaweni ethile endaweni engaka zisendaweni ethile so usoneni usebenza lo bani la usebenza sesilo phuma phela so abanye asibazi and usoneni antoni i-trustee yakhe into yaphoxa phela ku-ZIPRA lapha isikhathi esiningi ukuthi ama-politician kwase kubuya abantwana bama-politician baphiwa ama-post so usoneni womntwana epolitician including owunzi laba unzi nathe amagorilla edingwa yena etheka over command yelokuzeni
ye-Veterans Association because wayengomunye ongumabhalane babomsika ngabona during oLankest House wahamba wathi yanga yenza ubudokotela bakhe ePoland le so khona phana kwaba le problem Soneni wabethengisa izikhali lezana akuthi ukuthi vele phela ngokukhuluma kwakho uSoneni wayevele sevele sesebenza kudala lamakhiwa itshengisa khonapho ngoba khona okuze ethi yena nxa singavumelani nayathengisa ukuthi even sivumelana yena wayesehlulwa kuphela izikhali esilazo le command esasilayo by then ukulokhuza kwa uMadliwa uMadliwa yibo abayitshaya idzibamenda lapha i-detachment kaMadliwa i-battalion kaMadliwa kumbe i-brigade yakhe yayitshaya lapha kuze I'm sure isikhathi kanti kwakulokuzeni isikhathi oThatcher kwakule lokuzeni kwakuthiwa yini lokhu meeting eZambia eCommonwealth kulapha abadiscussa khona bananzelela ukuthi hey ngendlela iZIPRA esi-armed ngakhona abantu laba lingadlala bathatha ilizwe lapha ngoba amatanka ethu asasilawo ilana uthi singafika le Pantuni khona sathi iPantuni yafika singadiliza ibridge yafika iMount lokuzeni ibridge imoto zicross mayiqeda lapho iyalifolda lapha sekusala okusela ndlela so kusuka lapho ke sesi demobilize ngale Soneni sethengisile oku-official ukuthi endaweni engaka zaziwa mbani ona lo mfana wayesebenza eplazini ama-politicians sebebotshiwe ukubotshwa kwabo Dabengu oMasuku oChaka Moyo oVelaphi Isaac ngiboni ngani there were 6 ababe ku treason sebebotshiwe lwana nxa siyabona ephepheni sokuthi uSpikiri ngiyobuyela owabisa izikhali lezi siphuma le newspaper so wena ubotshwa naba i-defense witness ukuthi mina ngaphi instruction ucommander wami so ufika njani wena uthi be-witness ye-defense ngifika kulo Jeremy Brigil you know him right anti wayekuzapho umkhiwa lo right uJeremy sezwile into lezana sesicoordinatile sesiyadinga ko Elliot oDipapon amaloya boDabengu sebedinga ama-witness abazi ukuthi oDabengu they were not involved isikhathi sebendingakhe sesiyahlangana lapho sensiya icourt ngibona kwakungani kwakuthiwa ngusquare ujaji Hilary Square noma ngujaji wekhesi naleyo I'm sure angangena ngo9 naphuma mbe1 sure ibuye imbuzo so wathi ngoba mina ngangikhuluma ukuthi uSoneni bona bethi i-state witness engakhulunywa engaqanjwe ibizo nasithi uSoneni usesile uphuma why ungarepotanga ngayirepota kubani kubo Dabengwa thina kuZIPRA sasilama channel awuyi kule channel kulo section commander kulo platoon commander kulo company kulo battalion usiya khonale so kakwedluli ungahambanga ngale channel so ngangasoze ngiye kulabana ngahambanga la so commander wami kwakungisoneni and kulapho engayirepota khona so instruction ngangiyithethe kuye and amanga uyabona amanga uyakwanisa ukuwaphinda but iqiniso makilo iqiniso makilo amanga uyakhohlwa ukuthi izolo ngikhulume ngathini but iqiniso ngama iqiniso and nguye owayetsho njalo la bekwazi ukuthi uSoneni nguye owaye-instructor so yaba njalo indaba laphana ngesikhathi yami sketch sathi nasasivele sesidungisa sesilima sesibona ukuthi lokho esizama ukumaintain okuyinto lokhwana ukuthi
sithi to regroup singahlukani ukwenza ukuthi into kwama kuvuka nasigijimelahle wathi usonene wavele wayelithengisa ngale kuvele sokubulokuzila ukulahleka kwayo liyanengahle. So when you are one of the founder members we-Simukai cooperative, how did that come about? La kwenza njani? Sakwenza sisegwayi. Sasikhuluma kwesegwayi. Ukuthi no, njengoba sifundisa ukulima. Njalo okwinto operation city lokho sasuka lakho le ukuthi esasikubona kusenziwa ngamasotsha ngamalokuzeni ko Russia ukuthi amasotsha abo abe le something abayenzayo bendawonye kwakuncedisa yikho kuba le idea nale ukuthi asambeni siyelima. Ilendi la ithola njani? Sathenga. Olahlanisa izimali. Kwathenga ilendi. So le Simukai yayi different from Mez's properties. Yayise kungokunye okuzimele kodwa lakho. Lalibangaki? 50, I'm sure 55. Yeah, around. So yahamba njani business yenu? Yabroka. But thatha izikwelete. Ibroke nini? Ubroka bo ngathi 2003 sesithengiswa izikwelete. But ngama 80s 90s bekuhamba kuhle. Kwakukuhle umgabe wale wafika silesikolo la kathesi bentshelwa ngomunye sithi hey Auxilia mina ngagwebe kuthiwa ngo-Auxilia ebeseplazini eSimukai last month I'm sure eSimukai primary ngithi right thina siyi-responsible authority tesakhe isikolo lesa awukhama ukuthi ngoba separate from the ama-farm activities but sasithatha into zeplazi sakhe isikolo lathi siholisa ama-teacher up to grade 7 imali yeni imali yethu ye-farming so la ngathi siyaphila siyafunction kwase kusithi-ke izikwelete thatha izikwelete ku-AFC right thatha izikwelete zenkomo izikwelete zanxa selizithethe lingaproduce le interest lokhu zi-interest sazibona sesithengiswa ngamali ukuze sazama ukuthi sidinge ama-valuators ukuthi sithengise amanye ama-properties because there were 3 farms ukuthi zizama ukuthengisa amanye ama-properties sisalele 1 but ngenxa ye-weight yezikwelete zakhona yaba nzima lapha ngahamba sengisuka sentrenelile ukuze ngihambe 1992 to 94 Emfure College lapha eShegudo ngisenza i-agriculture ngasuka-ke sengisiya manager apha ngathola vele into yakhona ivele ingasekho. So lagcina amaplazi liyathathelwa ngenxa yezikwelete. Seqedwe izikwelete. So athengiswa mbani? Ante babe auction ubona sokubuyile kuzenze be-auction elibakolodayo sokuyiba ba-auctionayo wena ungasela choice kahle kwabaye kuphela kwendaba. So khona phana ngama-80s ngezikhathi zama-arms catch amaplazi e-ZIPRA athathwa lina eleninga labantu be-ZIPRA but alisile le-ZIPRA lisila njani elena? Lalifuna uthathwa but kwakungalabo ufakazi phela kwakungalabo ufakazi ukuthi singabantu bona saqala kule Eastern farm uyayibona emvratsheni just lapho sasirenta khona Eastern farm sasigadwa lapha thina siqala lapho sirenta silindwe ama-CIO ngapha sicela izikilo kuzeni amakhuba ukuthi sicela amakhuba ubhanana wasinika I'm sure 10 amakhuba inkomo wathi alikahlupheki siyazama ucela itrekita ukuthi mdala sincedise ngetrekita sarente Eastern farm sagcina siba le plan yokuthi silokhuze khonapho kulapho esananzela khona ukuthi into zepolitiki lezi ungazilandela kakhulu uyafa uyi-destitute into zama-politician ungazilandela kakhulu kumele uthi uzilandela lawo le something yakho engakuphilisa oyenzayo. So sasesiplan ukulima sasile nkomo eze-AFC nale anti yayikuphiloni AFC umthetho wayo bakuphi inkomo angitsho
bakuphi loan, right? Bangakuphi loan leyana ususiyathenga inkomo. Ungathenga inkomo zabazifi azizali, right? Okuzalwayo ngokwakho okufayo uyakureplace. Safuya saba le nkomo zase zifika ku 500, right? Uyabuthengisa usiyabhadala, right? Ngapha sifuya inkukhu, sifuya ingulube, sisupply iharale leya inkukhu lengulube lezimvu, but i-management ayingekho, kwakuleka i-management. So sagcina sesikubona late ukuthi we have to employ manager ongalani lesi cooperative lesi. Ngoba ukuthi utshela imember ukuthi thatha lokhu kubeke lapha uyathi siyafanana ngama-member sonke, right? Khonapho into naleyo ayifayilenzwe ngaleso sikhathi. So ekutshoneni kwelanga kula production enziweyo. So amanye ama-members awulawo sacabanga ngobani ku-cooperative leyo? Omawupolo bagcina bephumile, abaningi sebatshona. Ustar msure wayesuka kini khona, Star Ncube sebatshona, uChristopher Masuku, abaningi bakhona sebatshona asasilawo. Otshone khathesi nguKenias Maplanka, utshone just recent. So uhlezi lapha sulwilimpi sulimile suma-arms catch indaba yahlupha kade kudala kwagcina kusenza kwaba le ground. So nxa uhlezi weda you are reflecting back, do you have any regrets? Ethini ukuthi zalwimpi into azihambanga kuhle? No, ilokhu zendiyana lapho okwaphambaniseka khona siyakubona ukuthi i-future yethu yayidecide ama-politician, not thina i-fighting force. Anto ukuthi ama-politician bayehluleka ukunegotiate etafuleni, base sithi no asiye nempini. Bafika ba-encourage ama-youth ukuthi beye kulwimpi. Sebelwimpi ama-politician ngesikhathi bekhulula lapha basuka futhi bona ngapha sebesiyanga le lapho kule fighting force, sefuna ukuthi beye commander amasotsha la. Uyabona indaba ngesikhathi sokutshona uJZ, yeah, sebesuka abadala sebesiyaba ngucommander in chief welokhuzeni we-army. Ngapha kule nduku yakuthi kakhonjwa ngawukhomba induku yabusesaba lawo. So khona okwana anto uthi mina ngicabanga ukuthi ku-ZIPRA waleki command uLookout Masuku wazi ukhomsara. Ngicabanga ukuthi ukutshona kaNikita Mangena bambali ukuthi uNikita Mangena wayele zakhe lapha lalapha falo Tongokara wangicommanda not Rex. Rex labana bagudu kuba ngamakhomsara not ukuthi bebe amakhomanda amasotsha. Kulapho engithi mina ukuphambaniseka kwento lezi ngiyakubona mina ukuthi kwaphambaniseka. So how was Lookout? Wayenjani? Quiet, was very quiet. Commander ifuna umuntu quiet, ifuna umuntu hostile. Unikita Nikita msure babetrainela labo Chris Handa bo Jelly Rawlings labo Gaddafi. Mboni ngani yayi Nikita wayehla zigijima commando, ikofuna icommand labo JD bachona ama-commander lokuze. Well, they sasilabo ku-ZIPRA, but ukuthi kwahamba njani sikhuluma ngoBen Mathi, I'm sure uyaphila la kade. I understand wagcina ku-security mbe security mbe force. Angazi ngazwa iruma nganithiwa wayesekuma lokuzeni ngathi commander we-ZIPRA onguye wayesengucommander ku-ZIPRA. Kwaswelakala icommand, not izikhali basipha, kwaswelakala icommand kuphela. Yinto sasikhuluma lo DD esefuma revive izapho ngathi mdala wambiza ngaba se-ofisini yakhe athi mdala no ways
ulezikhali zonke kuthiwa uya black Russian uhlonitshwa wehluleke nje ukuteka over command amasotsha usuthi athezuza form iphathi yalaba bantu usilwa leground no ways so yikho into mina angiregret indawo ngiyayibona nje ukuthi hayi kuthi sayidlala wrong insoro and ukuyidlala wrong kwethu ukuthi umdala wayengatsheleki lama commanders ethu babengalaleli ngesikhathi kwapha bele Lancaster House kuthiwa kuyavotwa kuyi-patriotic front umgabe eseTanzania esitheni usengena yedwa sathi sabatshelwa abadala lapha ayisayenzi le lokhu umuntu lokhu kule strategy sakho lokho kakukodwa uthi kulama British lokho kwabanjalo yabanjalo wayidraft Robert umdala yabona lutho ukuthi idlala njani. Okay, umbuzo wami ukugcina ukuthi bese sakhuluma ukuthi i-character kaNkomo ukuthi yena wayenjani uNkomo. Into enzama ufika kiyo ukuthi kwaphase sithethe na sokuthiwe khona lwana kuba besetheni ungena uya contest election eyili sase sibalimukisa abadala liyayibona ingozi la ukuthi ubaba lo ulendlela zakho ufuna uhamba ngazo why singashiyani laye then thina senze kwethu umdala ukuthi ngesikhathi senesana sentumbane lapho engifuna ukufika khona emisa igwayi ukuthi ngingangeni sebesondela kobulawayo and thina kuyikuthi sasingatargeti izakhamisi sasitargeta ama-barracks kukuthi vele sasilezikhali zakhona ukuthi vele sikwazi ukureconnectiwe sokwenziwe yonke into ukuthi sasivele siwayipha nje uNkomo wamisa wathi kuzafa abantu abaningi right kwakungasoze kufa abantu abadlula i-20,000 yabula eGugurawundi bengalalutho so sikhuluma abantu ababe right sasichaya amasotsha sasingachaya ama-civilian sasichaya amasotsha and umuntu wayethenjiwe isikampani kaDaiki sasivele sesiyireconnecte sayiqeda sasivele sidlula siwayipha kuphela wamisa uNkomo wathi manini bantu abama waphezulu efremachineni emisa but okwasalayo yini anti nguyagcina segijinyiswa ibona abantu bayebazwela so khathesi ungakhangela abayibo abantu abalwela inkululeko they are scattered all over the world ongekho le uyahlupheka usekhaya kalanto layo ngayekhaya ngikutshengisa ukuthi sephithi ngoba besila town benza ukutshengisa ukuthi lo comrade abakhona lo comrade basekhaya balwela ilizwe abala plan babe amakhetha well uzuthi nxa wongukhomanda impi yahlakaniphisa ukuthi awusibona kula mama kula baba so somele sihlakaniphe then nxa ungukhomanda yes uyahlakanipha uyavusa so yikho khona yikho ntina ku-ZIPRA so uNkomo sekhomanda bamlalela kwathi abantu bazafa bebaningi bayekelwa yabuya iGugurawundi ngaphunyuka kiyo laki futhi ngasezwa isishona kwakungaphi lapho uyakwazi lokuzeni kobhule right kwapha ekhoneni sabathola lokho apha ngivele ekhaya ngilo mfowethu Louis Guduza useGoli lo munye uthiwa nguShotwane usekhaya wakogombo sasifika about 6 uLouis wancedwa lokuzeni iyayilenda mina ngenile ncwadi eplazini enganisukelayo right sikhona apha nanka amathupha
bebembona abanye utshela abanye thina ngomkomanda sebebuye mina zwanini alimbonanga kalingazi abe-ZIPRA ababekhonapho bese bethetha phela amanye ama-unit amanye ama-comrade babafake kwapha awethu ngathi alimbonanga baqalisa uku-interrogate bathatha about 6 khonapho awethola ama-radio omunye uthola i-radio bathatha ama-ZIPRA ngama-ground bathatha khonapho so ama-ZIPRA ku-army ayekwanisa ukuthathwa i-ground babathatha kodwa labo babekuyileyo unit anti i-ground leyo yayilama-units amaningi kwakusenzakala ukuthi ukhona omunye yayikhonyanda umZIPRA wayengu-platoon commander umZIPRA kuleyo unit engasayithola ikobhuli yayingekho hostile kodwa bagcina bethethe abantu abakwanisa ama-ZIPRA ayesebhasini abehleke ukuzikhulumela bayefika bethi amasoja one side i-peasant one side ex-combatant one side ususiya kwapha ungahamba kuma-peasant babekulanda kwesikhathi bekufike bekhangele nje bekhulume lawe angazi ukuthi bekhulume ngayo njani mina labana abafana ngathi kwapho befika bekhuluma lami mina talingazi bahle barida masinya bona babezokulokhuza bethi ayidlula kumsethi ukomandiri dlula ngangena siye ebhasini yikho ngathi yaba yilaki yami ukuthi abantu abaqondana lathi kwakungabantu esibaziyo ababezosibuza sangena ebhasini hayi umbuzo wami wokugcina-ke ungathini wena ebantwini ngehistory ye-ZIPRA abantu kunzima kakhulu ukuthola abantu be-ZIPRA waye kunzima ukuthi sibathole abantu baloko becashile abanye baloko besesaba ngoba even lakathesi uyezwa abantu kuthiwa selikhohliwe i-ground yinto ekhulunywa ngama-politician nxa bedinga amavoti ukuthi likhohliwe lokho elake lakubona and kokhwana abantu kwenza besabe wesi abakubonayo abantu bethathwa besiyaphosela eBhalakwe abaye bebulawa khona ngale emakhaya sokunzima baningi abaphuma ukhona okuthiwa ngudimbu khathesi amshiya useGoli ule khumbi yakhe eChovi Nkulumane I mean biChovi Cholocho wathesi bona boChova mbayiwo angazi mbe bamtshala waphuma zinetha kwapha ukhona uyaphila ukhona la kathesi nxa ungathola ithuba lilanga nje ukuxhumaniselayo bechaya kwapha eBhubhuti ayikhona nga eBhubhuti ezitolo so abantu uze becatshe bacatshiswa yikhona ukuthi abanye bacatshiswa yikucaphuka abanye becatshiswa yikwesaba ukuthi right even ngakutshela imbali yakhona mina ngokwami as a person ngincedisa ngani umuntu uyasuke ezitshele khonokho ngoba ngiyahluphekela so engawathi imbali ngelinda ngiqakathekile ukuthi abantwana bebekwazi ukuthi into le yahamba njani so injalo so abanye bacatshiswa yikhona ukuthi ilokhuzeni ngoba lapha kusho ukuthi lama information ye-ZIPRA yonke yahle yadestroy purposely not ukuthi yadestroy ngozi lathi ngapha abazali bethu besala befihla yonke into ukuthi uchiya ama-uniform akuthole segqitshelwe lapha agqitshelwe khona akunye sokuchisiwe so umntwana nxa umtshela ukuthi ngangiyilokhu usephonga ukuthi baba ngilokhu umntwana kwami okuncane uPrecious uMbalenhle ukwanisa i5 years kubona ngigqokile lokuzeni nje iworksuit ngayimpenda ngayo la kuthi antu baba lisempini la ikola lekugqoka lokho antu yeso uyakwathi baba wayesempini but kakaboni ezesisotsha sakhona ekugqokile